nyenda kubakira babare munonga okubusheshaje nyenda kubakira mu bintu bingi cyo kubanza nyenda kubakira omukwezi kusyo kwa munana okutandikira izane bibiri nimba kurusyo kwa mushanju nebe bikurumu nimba kurusyo bururu nebindi nyenda kubakira omu weekend mu izobe nyenda kubakira mu program ya Kadara turi ya TV West nkaburijo orwa mukaga shahina okusya shaha mukaga tuba turano turugamba nshonga nyingi specifically kombe kihanga ryitu nicecho tuba tuyina abanyihanga abanye Uganda kandi turukuhereza umuzi on how best we can organize things tari mwene tugamba ibintu bingi ebyemture y'abantu ebyentasi ebyentunguka ebyo bwegese byamagara nebindi byona erizo bantu enda kongera kugumiza mu kwanalizinga akarura kuturigiremo okabire akaba kari akaruka NRM party primaries ko kucencura barakwate bendera handi ngo zitari zimwe na zimwe akageramo emivuyo ombicweke bitari mwe na bumwe nk'isingiro akafayo umuntu wemiyaga akafayo umuntu nebicweke bindi bingi bereke yotika hamwe tubakarangiriraga ngo gunwe yasingire you can imagine akaruka umgo ahamwe bamurangire bwanyu mahandi bakakemereza bityo ekibine cya NRM kitireho akaciko ko kutebekanisa we have so many times said before unhetagaho reconciliation abantu bareke kugumana ibintu ebirukurugame bizo mu rubanda turebere abantu nubashuka enjuyo mu mbahagize bo asingire minister acid tugira ngo habeho uburyo bwo kwenda kutereza abantu aba kugarukana kandi nangwa tushaba nabo ko baragarukane bagarukana usaba hanze koga tugumiza mu tugira ngo nabwe hashimeye kubana haba mu ababaniye nasingire barangiroriya hagira cyakorwa NRM etira akaciko e tribunal kongera kururiza nshongezo no kuzitereza ntwebuza aka kaciko nikiza kuyamba ko kareboreba nuko solution iratereze ebyakwasa kuba bitaragenzereye bishibwe kindi akaciko karukore ebyo nitwetaga cyo kugira ngo ebiturebere bitakatukura tomburo kuza kubaho nugo muramagwito Vincent Mujuru hano yanyi no wagiro mu karuru ko mu mugongo kahwa kasige nkorero twasigara ntwebuza huizu biza byahwera cha dondoko za Kampala numureba ngwa bamwitaririya nuteraho o kiteka teko kikakina mani mingi kandi aharubazurwe nyine ho mama Maria abari yo mukambarra aro yakora statement akajya ati nanye ninsinga nanka njaka musinga mukarura kakabeka mabenande ntebe yo bwame yambara site hano mbenu wakwetegereza je twino wabayo mukaruru ubuti umuba ukagenda je banayitombita konga tuye no abakarumu nawe yarabamo twiza kugeraho na Bright Muza ikiganiro cyitwa iki kigendo misho Lilian abantu nabane nangu bakure nugamba are you happy with what happened? I mean nangwa nshemerirwa bukuba ibyabire bekerye ntebekanisa arahanga konka ko wa NRM nyowe ningira ngo twerindo kuramureza arwine kutegereza ngo abantu babanze barwanirira ko muraheze nuko akaciko nuko ndiyo ningamba kakaba ko riyo nogamba ka tribunal nyenda kusima abantu bisingiro nco ndatandikane nacyo ukunterera karuru kingi munonga kakaremiyiba abokuba akaruruka kabakingi nyowe nyenka hatare sente yanje nkanye nemitwaro mushanju n'obururu 20 nabona kubona wabankuratira kai nemitwaro 2 n'obururu 8 mbwe noreba ngo kwiba nobwo kwiba inyuguta zikanga abo kuba bakakashara akashira kurangirwa akarangirwe mutwaro mukaga n'obundi bururu cyanje manyisa ngo bakashara aho ko mutwaro gumwe n'obundi bururu konka bwayanga bwazura misho mbwe ni nyowe ko muntu abari mu karuru insima banterira karuru konkanye tombwitira abukura mureza arwine NRM nekibine kinamani mingi munonga kandi kinayeraganisa mujuruzi ngutindirgamo no bakunsindika nanye njya kusindikana nabo mpaka bishi nondaguruza mu hotel kiragano cyo mukanisa cyo mu kurustayo ndiyagumuzani ndagumuzamo kashikando batecyo ndafitera no mfibira cyo mangu ndiyo mu kurustayo kandi nabwe tindirgamo kandi nangwa n'abakurustayo bamwe bakansindika n'abasindika
konka naremeramo kandi namwe tinkurugamo mbukuru style njya kufandu uri mu Rwanda mbwe kandi uruko gumnyambi ya stan ngwe ngabo yanje no kwikiriza ikibanza cyawe kiriyo mu iguro warahanga icyo kandi ngo itungo ryanje nagwe niko so ninyenda kusima aba NRM na nyabindi mukanda binta kwija kurugamo abo kuba nyine shwenkuru yanje kacheka akariyo wa UPC tukamuziko mu UPC akajya ati niyo tindirgamo no murukoraki UPC yafa cyayi yawo kacheka yagubamo no biyafa bakateka hebendera na nebijwaro byo kutukora mwe nanye ndinka kacheka NRM njizarirwe mu yanyorra nangwa nkazarwo mbona ku buriyo bwa bote nshanjo na mwenda na munanawo then na cena na mukaga kandi yo mu kibina cya kabiri NRM ijo mbwe mbese mwe norengo ninjimanya enkurize kandi tinkurugama abo kubeboniri kureka abantu bayo nito tukurete bizivu hati umurama gwitu ngoreka ngo tribune ejegireho nanga kakachiko yine kikarakore yine kikarakore nembabazi abo kubanyoka nkorire mwenu abo bankorire nangwa no neta kireyo henyini akaruru karigire isingiro ubwo kushotka kanka barwe byoma isingiro kakarema hazaho byoma byayanga hazaho computer yayanga bishi nturanye buza ikizu bikashiriyo gita necyo dukoza abantu bemerera umugongo umuntu kababara bakaba nkaga uriya kiyo 20 tumukumangu nanka yasinga hati what was the problem? Was it about numbers ukugita n'umuteganisi wo kugita? What was the problem? Because kutugambira nkakarema ibara it confuses the public. Ati nyo kandi ninye kuzagamba abo kuba ninye kacyabiro mbweno ngo kintu cyaca kubireho nono cyamanye hata karuru tukujyana kakaremira ibara ibyo ntubantu bugamba nkabantu akaruru kanaterirwe bakaba takwenda ngo nkasinje registrar wa district akata kwenda nkasinje na nabaye yabaye akwa nyo nwe kumanya no wabari yo murangirizo wakaruru ababaye bari nyuma yeti kwenda kubamanya. Okay. Mbwena hati akaruru kabakinji karema hati bagumana barete papura nibatamu nubarete papura nibatamu konka nko kuruhanga kwenda ko munte kintu nagabanyo wese cyurute yanje yabo mbuza mujurizi kanye neji ya declaration form so declaration form hamwe zabura konka hizabonekere na collectinga 70% at 70% you know ndijo kusinga no bakwaroki so the 70% ya declaration form is na rundini kwe bashoma sero ngubweza ngurutera wayi no bururu ngaga ondijo waye simira wayi no bururu 10 nyayo declaration form yanje erikore kartera wayi no bururu 200 owaye simira na wayi no bururu 10 hati zakanisa nazarwana zicirwana wabaye bembiro bururu atoguna mushema murege atoguna muzanu wakatemba atoguna munyama angwata shohwire konka mushinyo ni mwenzachi iki yabe naronda chebonire nyo musasire ara out konka kote nagaruka murwo kubanza tindi kumayebera arijeyo konka nyo musasire magaraganje ga musasire akwato kutura muntu hanso kakumukura toka murumo. Okay, yabare mno mama mari abantu nibenda kureba no kurecho kugamba abo kuba iniyo yero smart as you are ndamutse abanyambaga abakwira karuka yabare mnonga mtibekane sa programu abambarara abanyambara system murire muta ninkunda okubasima mwe bare mnonga bitwara biremu ninkunda kusima abo abantiremo bwesije bakanterera karuru mwe bare mnonga mukama bampero mugisha ninkunda kusima nabo nabirenye simbire nabo abashije abo nabirenye simbire nabo abo kubanyonka nturana imbagambira munye simbire nyenka uko niyambire ndwe mukazi nyenka konka abashije ambire nyesimbire nabo nimwe nimbasima mwe bare munonga izo bari kahenderaje itwe mbara turagizire okufa no harabe habiremo kutera konka turagizire kutera kwa mani konka nienda kwamizo mutebekana sa program akarura kutwarugiremo karinkazara kanturana nyegomba nijo mukeji ndebe biri kufamo konkati mbirebere ahabwo kubanyoni ntekatekana karukambara site bakabatashimire kubani bakarangirira ahabo kwa ine polling stations zitaratiri so atagira polling stations zitatera akaroka kakashemere kubani karangirirwa ko cyo kureberaho nka baspaka kecho nkakabaterine so hariyo series inkisha tezitaragizireki ezitaratire mwene hati nko buhanguzi nko kurangira nko muhanguzi bakabashemere kubani barindaho nezo series nazo zikatera so abantu abo tibara exercise ngire bugabe bwabo konka nyonka gira ngo enjero yindyo mjenyi
bagira ngo mbye nyitareba kwezi nyikirize ne byarugiremo kecho kandi nyonka tangara munonga hati nyonka nyo babire ni banyibe bakandi bafake nanye nganye nka polling station ya Kishazi nkiyo buratano na bubiri registra handika 25 hati ejo ni emwe cyo kurebera hati kiri kumeza nguna position nayo ni bajiwe konkani yenda kusima abanyambarara ahabwo kugira ngo polling station zona almost hinihire zero konka bashije akabaye gwireza zero kandi bine set kandi wawe wazo tninsinga ngiye ukamusinga nakugira nti na position nayo ngo nibajiba onesho utarukwenda kusinga nuyibira position kugira ngo bacendeza bururu bwa ngo nankaze mu position eyatashemere kuba naza amagizemo niwe nkatangara no kutangara munongo tindi kumanya kibabire bari niwe nkatangara no kutangara ebyo nkantari kubimanya konka abo bona bagerezaho nimbasima echo kubanza akarunka nkamaziremo bwire buke nkakazamu okwezi kwa kanani kwa tiri kumeza kakazamo kwa gatano okwa mukaga nafu yo kwa mshanje konka hona hinagire kureba ngo abantu bakagezaho tinayi hayo zero nimbasima ntine bugarukiro Lilian turayibine riyo ne korogwayo but meanwhile korogwayo ntwetaga kugira ibindi twanduzaho hati dere bikaba bibyabe ntango twakarukarunji akatarukuzagaraka kuba me ejefato iturabiremo. What do we need in place kugira karuru akarukwiza kugenda je come 2026 atakwa karuru ko nangwa kose reka genzere muje akaka National Electoral Commission shekizubuni ki amurya NRM akarura kitoka NRM turavuga ngo ndiyo NRM akono ko kari mu impunity mu rurimo rw'itoro nyankore ne nukora ki ubwasho ni kushango muntu ahwire shoni in fact impunity no basa kwa buryo bwasho no mu nyankore abo ko kuza kureba ware muntu ahwire shoni otkazo mutare center akaruru nkimanyisa ngo ni ahiba akabarra LC1 kwa kitu ka NRM polling station LC1 ati nkitu isinjiro tuine rwende mwe sales rwende mwe ngo nyine polling stations rwenda nemwe mwe ngo naza kusinga karuru nshime kubanye nebahandiko birukwetu declaration form nanga shayiba barakaruru rwenda na chumwe echandiko na kugira ngo mbandiko ebi nkanye ne 70% nanga sho bucweka nshanju aharigana mwene nkimanyisa ngo obucweka 30 nkaba ntine form yabo kandi ubuna bentine form yabo nyonka tamamani minji kugira ngo obo bucweka 30 mbenyi na ebihandiko byabyo nange sumuza smart ziterebishani mbweno reba omuntu questioni impunity akaweshoni akayikom mutare center bachubuza ngwiwaho rwemerera ninkai ati nyowe ninyemera registrar nuwe trustinga nuwe declaration form nuwe buri kimwe kandi iwe ndinywe zanje nzizi hati norengo kwenda questioni so akaruruka NRM kariza kutebekana hararugamwe uko questioni kushango umuntu nagira ati ninyerhanga ati ninye Yesu ati ninye Yohana umbatiza ati ninye Petero ati ninye Yuda warebye Yesu mbweni kwarga mu buhwashoni abo kuba bwabutari buhwashoni to kubasa kuba nyowe ngaruteraho constituencies zibiri zona tine wansingire ene polling station taro then constituency ya kashatu nkajibaho wa kabiri then constituency kandi nabwo gondijo yaba ngo wa kashatu mbona kanoreba ngo ahagomborra 30 nsingira amagombora 26 amagombora gansingire nana nangwa no bwo kuboranga nango ryo mufumishe zara abafumu omuntu akusinga mugombora 26 ukamusinga mukanga agombora 30 echo noreba ngo kikaba kitakubasika so akaruruka NRM kaza kutebekana na hatekwa kurugamo ubuweshoni omuntu kushanga kwireshoni akaruru takine konka kwireshona garami namanya ngo baza kumurangirira ninyenda kusima abantu ba NRM konka nyo tribunal ndakajishireho ece cangire cyo bakwetagamba nugo kanosho to mbwiro ubu nico cikora nibaza kubeterna gamba nugo abo kumanya mushati I mean how do you trust the registrar without votes hata kasi cyo cyayangire aho nho ndukusimira media na Mnonga TV West
abo kuba kuruno jangu nkande kazende umani hata bendera kontajini konkankija nagira abanyamahurre bazora misho ensi yazora misho za radio zazora misho nkaba mboroga mbinga nkaba kubinga mishura ntu oreba abantu bagwise mwino orarebere mishuro mbihimba wano hunjesa nukwe nabe nimpungesa konka mbwenu nyowe ninshaba enaremu nkekibina cha enaremu tureke kukundo kuramureza arwine tribunal mwebare abako muri yo numukora namvurire nyamwaje twetwaika district sina nanga constituencies zine ziriyo nzagaruka mu bururu ko kati nakoko niko kuramureza arwine kubanza kureka ngo abantu bashengurane habaho bahubeshoni dero bone kwija kuramara nekintu kibintu kiretera abantu kiniga ecyatwire president Yoweri Museveni mama Maria cyamutwiro omukishaka no kwiba karuru kaci nanda mbwenu wanoreba obutandege garikiri mazima abantu ba NRM mureke twegarikemo abo kuba wanora umuntu nanda yibakaruro mwihangwe mwa mujurizo mutebekanisa program ninyenda ngo nkugambire tarahe kintu kikubasa kwita pate oyireho kwibakaruro umuntu kwibakaruro umuntu aronzera karuru atira karuru amutezi wa karuru nagire kindiga kirengire kuchira ni hoteli rwa karuru akonyo ninyishika ndiyo mu struggle abantu babe bagamba tinde muntu unabenjante gambeki abantu bakaba bagwiriraro ryabo urukurebane bagwiraro otine nebyo kugamba uryaho rwarireho nishaba enare mu kapate mas pate rukundwa eyintarga mujurizi ninchosha ninchigamba ndati you can't rule out to tikubasa bakuba kunyo kurgama hatu mbeta kurgamshi biri baba bamsindi kapuna konkati kurgam kandi ngumamu kandi nonsindi kana nyewe ninkusindi abo kwechinkumanya nimba ndi hamazima nimba ndi hakugambe kiricyo tindu kutishika harimi nangwa bamwono urabajya ngo mukazi nguna mugwiraro nga nyompurire tinka gwagiraro kandi tindu rede kwija gwiraro abo bagambe bintu bibiri tingumanya I don't know if you know them you can come to one of yemanya bagajya ngo uryo mugwiraro kandi uryo munyakatemba byombe bagamba nyotindu comedian nangwe cyo bwira cyo tingu kimanya nanye konkene iyo cha comedy no kibanya nyowe cyo kumanye chinkwemanyaho ndiyo muntu arukushemerwa nagwa dance nkeji ninjizina mpaka ato muntu ajato gunyo munyakatemba boshata nazina nimba natendesa nkaya bobo nyakatemba no babwarga nkaya dance ninjizina no yako yo kuzinda Yesu ni muzanira na wanshango mukanisa nanani mpimsaranga mbwene ndi serious mbindu kora shane cyo kuchecho nyo kunkoro munyakatemba abakwa kwa kuryo kusheka ninsheka kwaba kuryo kushemerwa no shenga nshemerirwe yaber dance ninjizina mpaka chini shana mbwenu katemba chanchi manyisa okuba serious aha kintu nubwo kubogamba kato mwa mujurizo muntu rukundeba ndare ningambe so sorry tabakuba kindi gamba nimba ninkimanya nimba tarukubiha mbwenu ningamba with confidence ejo yaber katemba ninja kugikiriza abo kuba naningambe kintu kindi kumanya tindu kwetorora hahine kibe kiroho ningira ngo ekintu kibi hahine kirunje kiroho ningira ngo ekintu kirunje moshi omwa mujurizo tunakuja mutingurga mwenaremo NRM nyorire NRM president Museveni akantuma yampo bwa RDC na bachapason wa NRM hatu kwisebendera ya NRM mwena tokurgo mwe NRM tokore ne bana na hugama kantu ka story so aho tinkugiranta ni ndemera okay so mbwe nyenda kugamba tribunal team abwenchi nangwe shazanzi tuikiriza nyo tribunal kabe ninjikiriza abo kuberi yone ekora konkanye kinta kwenda bareke kuramureza arwine turwane impunity tuine secretary general wechibina cha NRM tuine structures za NRM abantu babesisiya batakwate chibina chitu bakachujuyanga ukashanga tuja twahendera nkaza DP na za UPC okuza hendire nchenda tuguma ha line ekibi tugire ngo ekini kibi tukijumirire ekirungi tugire ngo ekini kirungi omuramwa tugugumeho NRM gume inamani tureke gukora kubikurungi turi kujimanya tureke kosa amani gacishuba turi kumanya kishikire mbwenu tuzahamuramwa oguraretere buri muntu wena no mwana orazarwe yakunde kibina abo kubanyonka mutabano wanje mukuru obwiro bwabembanso nongora no babarebe tarukubarwa omwana karra yaraja tkonka mabebe bintu noronda muki hatu noreba ngu yatamwa
tokukireba ogwe yatamwa shana second born na third born no bagumemba pushinga konko first born akajya twonka mami ibi bintu abwenshi no bironda mukika wambuzo busingi njibanchi manyisa ngo hatwe ya setting up precedence ya mutama hatu ngogo mwana nantagumire ni mushenda na tutorokaho kongati kwija kumwikiriza katutorokaho so tukundisa abantu kintu nguyereko mwana muhanda wo ryo muzire president ni kusima president ko tatayiro mbinte ejemara yakaruru batire ho bucenje bwayangire batire ho buto bwayangire batire ho budankara bwayangire akarura kakakane kafu konka organiza government kugira ngo zicuro eji government yindi gambe ya NRM nico cyaretire nanye nargayo natere nduru abantu bampurra nabinge mushure ebinyonyi byiruka ndaza halayini mwene kintu kushava president na nekibinda kintu cya NRM kwa ta secretary general ashuma ha ground atushume bakada tushomesa abantu akwa nyonka shomeso kwiba karuru ngamba janta karuru bakibira declaration form oratera karura agent wanje nanta rebere declaration form birnu we yanyem kandi cyakora cyatamba hatu nonda kungira ngo secretary general yimuka oyirewe wato turyo mbururu akeje sakaza ha grassroots nahagaruka kwiba karuru tukutera ngata tukubinga nyona mbwene ndo ranga twase abatarampire karuru mukampereze izo mu parliament nkwatanise n'ekibina cya NRM tuze kushomesa pate niki tushomese pate kikumanyisa kandi nangwana n'abantu abari kwisimba independent obwiro bwinji nibijambo kuba babibiri mbwene kandi abantu babatakwibira obwiro bwinji to kugaruka independent akwa nono mecho orabiremu mwe bo kure tugira bi independent binji ne baba nibija abo kugira ngo ebibiro mukacencuzo tubigenzireje mwenye nkashabiri aba independent mureke twege hati tukuratire kibira kitu cya NRM tuzaha mustari tuwegeze kurugaha grassroots tushikenda higuru kwenda ngo tuje tugira karuru karungi aka 2031 Okay, of course turiyo tugeza kureba ibintu binge byakubasa kutibwa omunkora ahaba karuru karungi 2026 aho kwa turebere byo nebigenzura mukabura kutugiremo actually ngo kwari nagamba ririya ni you realize that most people will come back as independent abo kwa tubarabe contented n'ibyarugiremo hati ekibina nicetaga wakikozerege munonga kugira ngo abantu abinge at least babe bine reason yo kwikiriza ibyabwo mukaru obo gaga free and fair. So tuenda kumza mtu tuganira nshongeji akwa we trying to pave way for a peaceful election ya 2026 program nakadara turahano yo kusesha mukaga otaruga Otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibire nangwa mu izuzi reka ndete yebitoki nkikumi nesano yinka bataka mu nkwaza amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampo mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu ekinangwa kumanyisa uninye nakugambira nakweshengereza aba nakerebera ecyo tinkakikora kasha kirakuyotenda omakaga ngendoronda Shobangirirwe I love you Otaferwa
n'ekijungu kirimu konka abana nibazimba amaguru ahabwe cyo kunywa bwaki obubina b'amabera bukakanya abana mazima nibazimba amaguru irobo ryaho omuntu yarabazimbire yazimba amaguru oyebuye cyo kuyikwa ki empare yashagamu okigundo kiyikwa ki ati n'amabunu ebyana nibiraba mwe tuni barama bakuru barabamu n'ekijungu nk'izina rya n'ekijungu konka musungire mesete esente ziri omushana zigambwa buri omwe abakushubura ebyomere abakushubura ebibisi esente mpihani nyingi harimu empihasha harimu omukazi ebitoki abantu nibaguriza ebitoki etari mbwene eki n'ekijungu etorake mutwana ekigenda n'ekijungu bakyete kingere twegiteho aha programu yareba hindukire ahita urwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe siko nabeninde bantu kanitegatika ngo uza kushwera nabaza kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina benyine konkana amawani ekeriyo kujya ngo ushwe ko musheja urukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunga ece barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumurizo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte baraberemu kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga twagaruka bwanyuma y'akahumuro kace munonga program y'akadara icyagumiza mukuru ga shahina kusiyashaha mukaga tukine iwuru mnareba turiya TV Star kashoza boma umumbara turebe bishemegwa nibikorwa bukatereza karura karuza kwija iriya ni yatoreka hu mail akanka cyakugera uruvuyo rwingi and we keep wondering how come we're homogeneous, the same people with the same ideology and you fight alone. We keep wondering why. Mama Marie ubu yo mukarura ka warebe bibire mbyona ntuteka muhine bishemekwa nibikorwa kutereza karuka kwija in your view I think hato bwire chino bundu bwira gataha karura karuza kwija bishemekwa ntukora ki babare mnongo mtebekanisa program icyo kubanza nenda kugambira ngo registra ahari kubari hona nabari nka president w'umwanya rero kwari kumara kwatagana na LC1 chairman hati kibe kindi nora bakani bagira ngo abantu bino kwika polling station shahina okutandikana shahina abantu bino kuba polling station bakashoma amazina g'abantu omu register then shamukaga bakatera karoro kongani yenda kugambira nke cyabire Pentecost bakakinga sheshatu abantu batarakiri tubaritire karoro eto nicereka kingu bakani batekateka ngo muri Pentecost akaruni nzakasinjira
so ati registrar ni bagenda bakwatagana na security hati bo bakore byabo NRM ka secretariat nebeyoherize engenderwaho konke engenderwaho kweri kwikateri gukora nico uri kurebera okatungo nka incident erwizoba abamwe bakaferinga abantu no kufa bafa okahurira rore yatungira accident mu kikona abo bakaba batari bateze bakarukonka bari kureta abantu ekibabire bari kugamba kono shanga ahamwe bakora teberagiro ahandi bajyangu tworegesa turi kuzireba niyo ni ntekateka Uganda ne yitwena kandi namno mnonga kitwe abiziro mu kibine cya NRM twiziremo ahabwo kugera twende ihanga ryito nitwenda tukorere entunguka y'ihanga ryito twabandi twenda korera entunguka y'ihanga ryito twine no kuronda bebembeza balibo abebembeza balibo ninyenda kwamiza abantu nibebuza nyo akarurunka kijamu obwire bugufu munonga kandi natungo buroro akarurunka gizeho karondo mugire buke konka nikibani shasha kuboronzira karuru abandi batakaronzire konka hamuhera karuru ako nibenda bakaguri nikishasha munonga kandi nyenda kwamiza ngo Secretary General wa NRM ayino kuteka mama ni minji kebihona rero rutero yanagamba ejo impunity obuhwanshoni ne kintu kibe munonga nico ari kurebera nkakaruruka 10 kabandi muto munonga konka bwo kugira ngo Paul Mwanga kata kine nshoni yasharamu yagira ngo akarangirire nko muntu ebyo nibyo byatumire President Museveni yazo mu kishaka mwena nishaba President Museveni na munonga na Secretary General weye okutereza enjeru chemere kwane kutera omukaro akaroraka aka NRM twinonka incident eyabironyo kandi atale center bari kurangirira abasinzire bija barangirira cyabwisho kutwa amazire tutakarudira atale center complaint yija benoni akaruke bakabara kubi nubaso takonjira ngo karuru wakagita kubi akayijire habojo bindi nabishiki bashomire nuwese utakugira mu kasheshe ngo karura kakabara kubi nekintu kibi munonga nekintu kibi ekiri kugaruza omuntu yagaruza ebigere nyuma ninyenda kushaba ngo aba bantu abari kwanka officials bagire integrity mu rukigano tuketaki bagire obuntu buhikire kandi babeni bakunde kibina cha NRM nyoni ntekateka ngo abindi barimo batari kunde kibina cha NRM bari kugira ryari ryarenganye neki no manyo ahubwo kugira nkandi yo mu kibina cha DP kakora munonga n'abaganda abaganda nyo nkabihame kinte kiri kugira funira muwa aze cyo kintu nico kisire bintu funira muwa wagira mfunira muwa aho none ureba abyo kurye byo rargerizo torabe no reba nyencha kale mwenyo nishaba barabene bakuru nibarekrutinga ninga niba hemirimo abantu barabene bakolera NRM baronda abantu abali patriotic abwe kibina cha NRM abali kunde kibina cha NRM tutari kugira ninza kufunira nkahe ninga ninyoni nza kuyamenchi abwo kuba ebintu wabano yombeka organization ninga kibina cyo n'abantu combeka oyino kukirebera omisho abo kwa warebere rwizoba nyensa kale nkifa warebana byabaho nyemwe yazo nyensa kale nkifa mwene twino kuronda abantu abi no mutima abo kurebera ekibina cha NRM na nyensa kale aho niho turatebekanise kurungi ekibina cha NRM kandi bona bashishikire okurujya registrar RC1 tinka kubiha okurujira RC1 bona bagizira ki bona bashishikire nyumba rebire abwo kubandi nyona kujya kwara hino muntorozira natango do yazishikire umubwire buke ntambwire orumasimbarasite yo kandi ngerezo kubugana different people so twabani twenda ngo obwebembezi bube burungi twino kuronda nabebembezi barungi kandi nabo turabeni tuyinvolvinga nabo babe bari barungi bine integrity bino bunto butebeki. Okay. Yabaye. Bright Musa, you were here as a voter. I believe you voted. Akarube no kareba campaign zitandike no zireba wakasiya muri wakareba in your view no teka muntu twetaga nga hatobo between now and the next election. Should we want to courage because now we can't, you see arumunyabwenge obakweta the smartest man to have existed. Pametar Batanstein.
he's regarded as the father of modern science. The theory of relativity, whatever. Ebintu byona nuwe. Now akagira ngo obusuru nikimanyiso kukora ikintu kimwe kongo ku expecting a different results. So we can actually madness means doing the same thing over and over while expecting different results. We cannot have a very chaotic and and violent election in KJ. The same. We must have learned something. Ewe bari munonga wo kitenisa mujurizi Vincent. Nyenda kutangira binashanga mu studio special mwana wanje RDC wa Kagadi. RDC wa Kagadi bayizi no manya akakora ama district mingi. Konga Kagadi kakwatayo. Mwe nubwo wabire MP nubwo wabire minister abantu barimo bakweta RDC wa Kagadi. Akojo kikakwata yecho. Kantinde bare. I want to congratulate you abokugwanira obusinguzi bwawe. Konka kandi nanogu mwana wanje ugumcyara abirajwe wa DP Democratic Party. Kongo bwire buco bw'amaziro movement nora yatangiye kumanya mu nebiture birimo mwe norangu nawe nubwo nko kwata juba. Yakona hagire mu kuko nora yamanyire bizibaho naho. Hande umuteza program umurimba Rome Toronto planning akesharingo tikari mu bigombe byo butegetsi na against National Water and Sewage Corporation abari kutura Katete abari kutura Kakoba abari kutura gwo Buyenje ebyo bintu nari beshengereza ati biri mu kigombe cyo butegetsi mutakagira ngo wanu pyaza radio ninga television okunga abantu no nanye nakigamo ngo mutuze wambarara nyine cyisasize ndio mu nishashura biruzi amaka mingi gahunda gafabwa mizi manya mizi nindeta mizi ganje mukazaga n'abantu b'urutaro ngo mugati nakugira ngo abana tubakiza ishomero problem ni problem mbere nigenda kushabe obutinde some jurisdiction umukama wa National Water and Sewage Corporation ukurira mbarara uri kupampinga mizi agatwereza ako twenda gabashantu gashashura ari kure church ejo church indesiri umuteza program akaruru ka NRM akarujiremo wana nyoti ngagatera bakwati mu register ya NRM konga nkabani nkareba nkabani monitoringa kureba ecyabo nibakitwaza bata nibagira ngo inforitatiza ihemura bwabo no kuri nkabani giye kureba hariyo ekinakubaza kwegayo kukopayo nizo wajyaga rugiye nyine nkamvuge motoka yanje nyetorura ndeba nibigenda bita imotoka nkamvuge itakumubyeje nzenye nk'ubwo mpunama habo kuba kikakiri kinunye ngorebe nibitwa umuntu yabana narama karanga agwa harimo bakubiye bakabiyo batarabibire umuntu abiha ariko abantu bakakimanya ngo waye simba karunike basa kusinga maze karunike kusinga reka futeka ngo abantu bakwima karungu n'abashema bineruzo nizabe zibagereke ezibarebera karunike kusinga now problem yitu twakagizire ekibakweta ngo ni a prayer of serenity accepting things that you cannot change and changing those that you are able to change. Yes. Abantu bona bare migu hatu nyonka bagambiranga ubundi kuranga cyane nyonyine I am an expert on losing elections. Hati natangiye kugira ubukugu. Kugira ngo abakusingwa mugume mwijembe humurize. Hako nyoni ibimanye. No singwa kandi singwa. Kongo umuntu no murasingirwe eziyona gasingwa atinkasinga. Ati bagatiba. Wanje bakatiba hona ntotabeherera umuntu mwihangwe naco tekibi koga kandi amazima harimo abasingire babiba bubaruho nawo konganyo webyo tingwenda kubizamo ade byo go mucyara yanagambe byaba registrars one iwo capacitatinga umukurunda ba registrars abo o abaronzira akabari RDC akabari diso o abaronzire bakabato mahurire bagira ngo muje mushabe mirimo o abaronzira akabaryo kuyabe na abaronda kabagambira ki icyo kimanya iwe abo kubibona bagira ngo bakakora kupi konga ino abaronziri uri kugira ngo ubundi bakakora ki ibwabwiye abo bari kubaronda n'inzira nakabaha parameters ze ni muzimanya mukazirebaho so umuteza program habeho a transparent way okuronda abantu abari kwebembera systems nati negesha na waza kuba cy'abantu w'ubugenyi mukaba w'ubugenyi nakuronda urukiko rukwanga
urukiko rukwanga rugira ngo nitumumanyage nko mubiki reka tubikire sente zitu ngo bwa chairman ka tuve mu jurisi ninga baza kutastoha wanyinzereza babine ekiboko kumanya nyine kanagira ati stoha ni nyenda ho abantu ngukonga ngo yanakoraje ngo ne katoho babiri abo kuba abantu bakumanya so imwabwa kini mwekika mukarunda baruje swaza abo muchama tu NRM tera kozire cyo kweta tera hira ba candidates bayo induction course training kubamanyisa ngo akarura kimuguza kuzamuna kenyi nemwe mugambe bice musigirenda riye la katereke shongoro ngo utinga mbera no mweshongozi katereke cyesho cya 20 mirondera karuru ngo boryo ngo kahona ma utaka nje akogoti because ati we mbyano wanye nibugabo hadi akabora ngobe haruyo ngutire cyagambire cyesho ko cyini nati na nikitero mukishende kuchuritiza hadi nyoni ntekateka ngu language yitukosa nimbi neretara irukonsayirebo differences omuntu bazama kuhurura ngo kashoye kwangwa makagamurema hati yashoka makagamurema parliament y'ibintu biza kwijina biza kwijira ngo akashoye n'abakazi bashatu ngo akaye n'umurimo mwene ebintu ngo ayina mabanja no uramanya muntu ngo mutamudera karuru ngo ayina mabanja kasi na government pene bajibanja hato ko mutamudera karuru n'amabanja cyo kizira kai so omuteza program hakaba munani issues abantu bagambe bigambo bitine kwata na campaigns kandi nikiretere mu mutima ko muntu gwahutara muntu bakamuhamba wacimanya kamunywani we ngweni umukado wisimbe nawe wakagusigambira abantu no mwijuse buzibu tari kusasira akantu kenye nemwe nikabaka rugomo number 2 ndebere mu policy za tribalism kandi tune kuzijumirira no ikintu cha tribe niwone ngoza tuwete ngati tekiba kweta what not who no wachikora te mukuru chikuru bankorera ki mwenu tribalism uruno jatogu no witu buzima atogu tuwitu atibariya omwe categories ishatu 1 edini ushanga ngunagira ngo n'umukristo witu kadumuterera karuru kikanyiri enganda ngoku no Ruganda gwitu umugoma witu ugu no musiji witu ebyo mbirebire umukaruraka. There is also this element inaka kwate nicho no gamba ya mukuru wedini kuragire cha kwenda. Yes. Hato kashanga bright mumureke akarabya hiyo. Kashe kibiye kikanyiri. Reverend agira ati nyowe nanka takuzagambira mu kanisa yanje. Yesu kibiye kikanyiri. Bwana mukuru agira ati nyowe nanje arufu. Nanka ije mutabo muzindaro. Kada tubabwana mukuru nabaruvurana nibakwata MC bamwaka program bagiye korera ore bamutero bagishazamo ubwo mushazamo bwana mukuru nawe nashazamo program nagiye korati hato ibuza akabine MC ubwo no kubure kana kukwebembere kitambo shamisa ukahishara hato bibindi byasigara no mufake nabyo ko ngabaza kuroto hurira atakangurire kanzu bire kanzu makanisa no magerezi so ekijinde cyo nacho nkirebera mu karuruka NRM hadi tribal ejeya eyenganda uri muntu nagamba to umwiru witu mwenu kecho in 21st century tokora muna yagamba kitakwatirine so ebyo binde bibona bihurire kandi nyina ngo hadi mubye hari ama radio har government kakoresho bi yikiriza buri muntu wena kora radio especially muntu ujye mu politics habo kuba radio zikaleta genocide omuri Rwanda radio zikaleta bizirese bizibindi wala kureba international entaro nyizi kubona zireto ama radio habara mu censorship ya government omuntu yaza radio neyeye kwegambira nabyo nibakoresa radio kujuma abantu bona bayisimbire nawe habo kuba radio neye haro radio zindi kumanya kandi radio de government eje tukirizibwa tuna tuija konga radio station zo muntu ayinika radio yinika TV otakubaza kuzo gamba because you are competitors catch competing yes buto kujinukaho kandi abakugizaho nibakutera bone bakujiku
DJ urutaha mu studio wena namaze yafutera hatubibuza ejo ni program ya government kugira ngo ejo UCC neberike ni UCC ni bageta hari UCC so wene ebyo cyite cy'abantu government abantu abene radios kandi bajya mu politics mu monitoring abo kuba nibabaza kureta policy zo bucayi hako to kubanonyesha ngo radio buri zo ngo nakusasira wakora kutiyebe kibira kimwe buri radio ni yano manya Echina muteza program y'indebere omukaruraka security egizire sides akaruka nake kibina we DPC kotine kibina chona nobwo rabo hine cyo kukunda mu mutima gwawe ne nama yawe ejo because okasoyaringa ngwiwe oryago muri protect people and their irrespective of what they believe in hati we kandi kawaba nko munyadini uri unani ngambaho oshanga DPC ado mu nchigo ya candidate oshanga na jato ko mwese cyurute ugumata mwese cyurute oshanga diso na campaign injira candidate nanga oshanga na candidate na jati diso ati diso wono wanjokwe atogo nkamuheza iwo no teka una yamuhereza ata harama hore kuja ngwe bahasa ne basa ko yajeshi yarabiremu ogura ngo RDC kananga nguna hajira nanga nibo mumenye batubura bakuchimanya ngo RDC ori wono wananga ngunu wananga nguwe kikumanywa kigi automatic hatunebuza RDC mukaruka NRM noba no goronda muci iwo shibe ko ya stand by force yo kugira ngo haza kuzaho insecurity o stamina ka joka ka district security committee mutebekane se kureka ngo tabo security to insecurity kongano ushanga abantu ba RDC bajya ba security barebera na misho bargo mu campaigns z'abantu mu ihanga. Right, there is also this. Shango are powerful from Chichweka. Had you or RDC, you still need your job. But that person can determine your transfer the next morning. Yes. Had to Sharamu you side with the you are not born because Omnyabwenje or Moketa try Marcus. Our justice is the advantage of the strongest. So ati no shangana wa amwe hajira kugira ngo asokoreba ngo program negera twekegera muci hatukore tuta ijiro program ri tukomuna ngo gwatretera hadiye tuhentu tugira ngwiyo ko RDC wa Rwambara ore RDC wa Isinjiro ore RDC wa Mitomo bakutaka buje to gukora bishi bakuyamura no janga abantu success comes with being an RDC you were not you kore cyawe mwesha RDC wa Rwambara kabira haba mafias bamubinga kwashangira kozira mazima tubamurekeye mwesha no jango ababe muhiro tuba mafia tibine are they not more powerful than ene bres kumutukuragira ngo uruga mu office murakika so none teka ngwaguma ahamurumo wakora amazima no yakwa president Museveni bakatunga report ririya no kurutero bakambera ngo bamuyabwa RDC ngo kwa nyaka kinana na mushanju na munana mutakizara cyangwa mutakizara manyi umuntu wacana bashana bakumbera batwarwa president Museveni president kuyashobora mu report haturi umukazo unarebira ari MC hamukorwa akarema yakise nyaka kinana na mushanju yamutera yamamiro magana ashatu yamuha numuri mugundi yamonje no bwa RDC ako nyoni ngamba mu ntaro kandi amazima therefore umuntu nasa kubeherera kuko wana mamwemerera amazima wamugamba mama Maria mureba munonga na mama Maria ine byini cyo kuvuga mu bundi program ndi so ate aburamu so ate echo wachireba nakamuteza program doshebe kutino muntu ngo ari powerful ngo kumama mu gwawe kandi umushobora amazima manya n'umuntu nako ari powerful wamugambira amazima nakwitegereza tube n'abantu bo kugira ngo ikigere omuri Mitomo habari y'ikigere cya deputy speaker n'ikigere cya Kahindo Tofiri mbura mu nta radio tube tujya radio hihomu ati ingenda kusima abantu atabeshegere cyo cya Tofiri ati barabirimo ati kana deputy speaker tube tuburukubi tibako no cyenga hatoreba azawa kuzira Isinjiro nza kushanga Isinjiro ngo ababe batakwikiza na bright wa marama ngo ababona babene babatira abandi ngo bagomba matubasingire ndeyine birede ngo akazara hade nebuza ngo rwamera makanaye mu parliament obwa kansara bwa bereri narafukira oda kura rukunjiri ngo abatatwiza na jimu wese babasinga ninga basinga ningo shanga umuntu umurunje and we have lost very competent leaders because of that kijegere ngo umuntu ari murayini yawe yakijegere umutereramo umuntu amundi yo tini na mani habo kugira ngo ugowe na mani ngo ninga uri kubaza kora ngo bamuna ikirezo muri umuririye nirutera ninga no mu Kristo ninga nake
So we have lost nonde ebere ngo NRM ruzinjire ba leaders abari competent on account kugira ngo tiba ryo mu line yaba mafia zezo mafiaism. So NRM eshimwe kurwanisa cyo kwata clickism na mafiaism ejo kwizo mu district ukateka teko tinyonye kusharama umuntu narwa Kampala arga azemba hano tumuterera nanga buterera nanga ubuterera nanga bwenshi iwaka uka kujyo maraka wowe zibereka kujyo maraka koka watere mbarara tumuterera nanga ejo kabireba omutesa program ndikuhendera ndikuhendera habwaci ba registra zabo nabandi babiri bari abashuma munonga esente politics de sente zibiri nyingi monetization of politics obwebembezi ekaberi calling ojuke kwabe no shoma mukabuza ekibuzo breeders are born others no they are made okachura now if you are born a leader at money is sente ziziranga because constitution laws zo kumwebembezi kashata abana bo kwiciriza mu kugira ngo leaders are made yes that's why it was a debate. That's why it was a debate. So that is there. Now, we have genetically modified leaders who are money-minded, who are fortune hunters. Abari kureba izo mpitirawa. Hati echo nichire kandi President Museveni mreminga with all due respect I blame him. Akakwata abebembezi yabaye sente nyingi. Umuntu n'umuto ta miliyoni 50 ngo nimba parliament kucika kugasha munana kukasha 11 ibiro bishatu mu wiki mu miliyoni 50 kwezi abadokita batene mishaho batene mbazi 50 million hati 50 million umuntu yazihurira nakwita mu jurizi no fana bakuzika ati miliyoni 5 nanye nabanyene ka opportunity ni kugandika mazima takubika miliyoni 5 nisete nyingi zimwatira ba MPs hati mpuriresho ebe kwenda kora nguna ba councillors nibinde kubongera naba chairman nguna ba chairman baje bongere chairman si wana kabata kudumushara gwinji chairman si wana basheme kwaronda chairman bokana bakora bakasho manya why trying to say yetegereza ngo because they are watching you bright chairman si wana ukabe twumuhereza wacara nuko abataka basheme kwara bakumanya ko umushija tazabuganda kupakasa umushija ogu abajumukaye kongo tija kubori Kampala otunomanya emurimo gunde mire Kampala rekaze mukaze kwese Zimbabwe chairman mbone yakarimo. That's what you're going to do. Nicho mwaza kutunga manga kutunga miyayi mwakuzo hata kabufiri manje rozo wayo otukurije ba chairman se wanu kuba bateka miliyoni musha babe mitwaro nshanjo reka ngende mburye haza essence yo ba chairman se wanu twabe turondo umuntu wo kurumuka akija gashobora abantu ari kumanya tu atakwata gasente numukaye umushanga Fato fora mateka tukuvije cyamane kushara umushango gucapa. Umushango kureze miliyoni emwe takagushara. Hati ni mane mugira ngo naza kuyamba cyese ndi mwende kumezaje. Mobilizing ubu. So muteza program n'abaturikizi n'abaturebe. Nishaba ngo mwihese nto mu politics. Kansara yaje kuchika district mu muhe transport. Nangwa mu muhene kiro cyo mu muhe mupangize na hotel. Eco ni cikiriza. Kumupangiza hoteli akaryeje mukamo transport ya mureta agaruko mirimo ye okubora kansara kikuzibira kukore duka okubora kansara kikuzibira okushubira bitoche kikuzibira kukora ishomero kikuzibira kuba munasi ukakora hata kikuretera niba kuzibira nangwa nyoki ngabe nyine bije bongere mbaje nkora bori kansara kansara batakaza kutango bino kwa government no wako kwa government bakuvizira once in a while because ni muchika once in 2 months once in 2 months hati munyonjoro mushara munyonjoro bakonjoro mushara kugira guta so nyowe ebe bintu monetization of products ziresera abantu bitana entoche nabaza kuzitema ebintu bingi nabaza kusisikara habwa monetization umuntu najya kante mu billion yanje abantu bingi businesses have collapsed they look at business at products as a business now. Yeah, you're right and ngokwaliyo nagamba wayetegereza je nemirimo yabuzire nebindi byona at politics sigire it is the most lucrative venture nico kintu cyikugoba by the way because byasigara riya nubwo kari umushomesi nabimanya Bright did whatever but noreba umuntu uzakurga yujuba now in that way nco agamba umuntu na kwegeka rubaju because tukubasa kumunagise cyakureba now Lilian ebe Bright yanagambana nebindi ebe tureba
Maybe aho katuriyo tureba what can be done to have a very peaceful different from this one akabura kuza kwija kakagira ntanso kakaba karungi kakaba konga turiyo tugaruka tureba ngo ebye nyine tukishanga kugira ngo ekikobo kiti because now like monetization of politics wala kureba ebyo ne turiyo tugamba nebitakubasika okwiba karuru n'ekindi cyo kujya turera okwiba karuru konka is it really easy so turiyo twebuza because turiyo tuzakuzo mukaruru kakwija akaka NRM I mean aka general NRM will be part akwati nebintu bizakwija umuntu nayibuza rwira taba bayibana bonka can they spare the other manya hatunoza kushanga hatu mwija watungana backing HB na wabugana na bright ngwarya hatobwe can we stand here and suggest ngo kwiba karuru kurgeho yes is it something possible ate wagamba of course kirtu we traffic tokajo tukurugeho abo kuba muntu yibiri omukarura kuturugire naza gumiza mayibi abo kuba namanya ngo yatibire nakora ki naza kugwa echo mani cyo kugerera ngo hati hariho muntu uri kubasa kwetegereza endagane ensya ya biburi uryo mushomi wa biburi atine knowledge ya endagane nkurungu. There is no way one can understand the New Testament without the knowledge of the Old Testament. Hatu noreba ngwakarura kuturugire mwaka NRM nikija kugumizamu kaze no mu Electoral Commission entani seroho neji nemwe umbururo bwa NRM koru kwiba box te kwanga kubugita konko mu National Electoral Commission tuba kubugita nubwanga ro bukikabukaka aha kwanga abo kuba musero katugira mu polling station ha abatezi bakaruru babarukaga tokateka horukago umwe mu National Electoral Commission konko mu NRM no bakwa barukaga no shango mutaine kumishato museremwe kandi abatezi bakaruru barukaga echo wachetegereza mweno reba ngu kwakuriyo kwibana kutana mu National Electoral Commission abatezi babarukumi tinde ko kubongera bakabarukume umwe be computer te kubagita konka computer ya NRM yone gumane guruka negita ne ichende gamba tinsinzire tindu kunywa marwa ngukora umwensho koti no mwina so ateche kindu gamba ni choncho konka ikindu kugira ngo akaruka National Electoral Commission abantu bazoramisho tukakwibwa noreba yo abatezi bakaruru no baguma bari abakatezi bakaruru konka ka NRM no baguma no bavaringa bati no batunga ba ngusere n'abantu 12 hariho akaruraka ayibatire obururu 12 abatezi bakaruru barabishatu ani imagine ngwenu ruteraho na declaration yanje nangwa kandi danka register wegombo reja kagansha beresente yante rangwiwe uripyunite urobwashan aturutero bishiwe kota kampire sente no jangwa karuno kiyayo ntikasha batezi bakaruka bazakamba atompe miliones atibiri ati abo kubori yampirisha tu atkonkani nkukunda nyowe ninza kufariwe owampibiri namjanti ahori irishatu hatu nobula kwikumi nozirya kandi ogaruka nonita kamjangu tezoro mbweni yenda kunyere kamani yetara kwisere polling station eketera abantu magana 3 abo kuba abashija bukaburo burukurerwe kabatera karuru kubwashira abakazi wawo bururu rwenda nankaga banteraho 00 konka polling station age nkabanyireho bururi gana 20 then owabira singira akaino bururi gana 30 then obaye baterireho rwenda nankaga akaineho bururu 50 ora bueno hato kono protecting arangu batamkoma iyo bakomere kabamukomere bakamukoma konka bampurire ngo bamwemerere nduri abe abara mu wiki konka nyowe timuruho akoti nkuwasa kutura muntu hansi ngagaruka nkamukura tankamurumo okumusinga cyo kanci pesa ngo namuturazi then garuka kutamwa mino ganje kurumanga agende kuriya abakomere bakome konka rahanga no mutunyi we babazi kandi no mutonganiriza hata nicyo nkwerekera ngo obabe baterero bururu rwenda kandi no bururu 50 ni no bururu igana 2 wabasingiraho kandi no bururu igana 3
so waza kureba toto y'obururu tekabasa kuba rwenda na kaga so waza kureba obururu baye baterira omuntu rwenda na kaga ecyayebire kandi ikindi kugira ngo abantu bayenare mureke tugumize mutu kikozese declaration form eri ye original omwana wanje agent akayagihireyo yagindetiri mbwenu kutwashira mu tare center bashoma tare x rutera